Саламатсыздарбы англис тилинин үйрөнүүчүлөрү. Бул курста биз сиздер менен англис тилинин башталгыч деңгээлинен жогорураак болгон темаларга карап кетебиз. Ошондой эле англис тилин үйрөнүүдө англис тили жана Америка акценти мугалими катары айтып кетер элем. Англис тилин үйрөнүүдө акцентке дагы көңүл буруу аябай маанилүү. Ошондуктан бул курста биз бир-эки акцент темаларына дагы токтолуп кетебиз. Бул курс негизинен жогору башталгыч деңгээлден өтүп англис тилин орто билген окуучуларга аябай пайдалуу болот деп ишенем. Анда сиздерге ийгилик. So, let's look at the main vowel sounds of American English. Америка англискийинин негизги үндүү тыгыштарына көңүл бурабыз. Булар эң маанилүү, эң негизги тыгыштар. So, we're going to look at the sounds, okay? These are the sounds. Булар тыгыштар. Негизи англис тилиндеги үндүүлөр A, O, E, I, U болсо, алардын тыгыштары андан көп. Алардан чыккан тыгыштар, алардан чыккан башка үндөр аябай көп. Ошолордун негизгисилерине азыр көңүл бурабыз. So, E sound, E sound. E деген тыгыш. Анын чыгышы E, E. Орусча E деген тамгага окшош. E. So, read, heat, meet, seat, seen, feet. Okay? Ушундай айтылат, ушундай чыгат тыгыш. Please eat the meat and the cheese before you leave. Please eat the meat and the cheese before you leave. Экинчи тыгыш бул тыгыш. Деген мисал үчүн мынтип элестетсеңер болот. Бул ü эмес, же и эмес. Анын ортосу же эмес. Тамгасы эмес бул. Бул So, in, bit, this, give, sister, will, city. Okay? One more time. In, bit, this, give, sister, will, city. My sister Linda will live in the big city. My sister Linda will live in the big city. So the next sound, yinki tıgış bul A. Late, gate, bait, fail, main, braid, wait. Okay? Late, gate, bait, fail, main, braid, wait. Jane's face looks great for her age of 88. Jane's face looks great for her age of 88. Sometimes I will be translating certain sentences that seem to be interesting. Kээ учурларда мен кээ бир сүйлөмдөрдү которуп турам силерге кызыктуу болсун. Мисал үчүн, Jane's face looks great for her age of 88. Jane'дин бети 88 жашына карабастан жакшы көрүнөт экен. Okay? So бул жерде бары A тыгыштар чыгып атат. So, my sister Linda will live in the big city деген менин эжем Линда чоң шаарда жашайт эми. Келер чакта жашайт. Please eat the meat and the cheese before you leave деген кеткенге чейин кетерде эт менен сырды жеп кет, сурамыч. So, the next sound is Ни а, ни а, То есть дагы эмес. Бул ушундай үндөр болот да, ал жерде дагы эмес, а дагы эмес, дагы эмес, Let, get, end, any, fell, bread, men, said. I went to Texas for my friend's wedding. I went to Texas for my friend's wedding.
Мен Техасқа менің досымның тойына бардым. Wedding. Үйлену тойына, wedding. So the next sound is a. Last, apple, add, can, answer, class. Okay? Bunun бары a туушу, a деген тууш. Last, apple. Apple емес, apple. Add, can, да? Answer, class. The handsome man lost his baggage after his travels. The handsome man lost his baggage after his travels. The next sound is ah. Stop, lock, farm, want, army, possible, got. Ушундай тууш. John is positive that his car was parked in that lot. John is positive that his car was parked in that lot. Джон өзүнүн машинесин ошол парковкада, тетиги парковкада калтырганы боюнча аябай өзүнө ишеничте. То есть точно ошол жерде калтырганмын деген ойду берет да, мына positive дегенчи. To be positive. Бир нерсеге аябай ишеничте болуу. I'm positive, man. I left it there. I'm positive. Мен точно ошол жерде калтыргам, мен эсимде дегендей да. So the next sound is Бул мынанга окшоп кетет, бирок андай эмес. Могул жакта азыр байкайсыңар. Come, up, jump. Негизи үндөрдү, тыбыштарды жакшы түшүнүш үчүн башында биз аша чаап сүйлөйбүз. То есть башында биз өткөрө беребиз да. Мисал үчүн come, up деп кошумча эме кылып, exaggeration кылып сүйлөйбүз да. То есть аша чаап сүйлөйбүз. Себеби кийин бул мисал үчүн жанагы th деген эки тамганы f деп айтабыз го. Башында f деп аша чаап айтсак, кийин бизге ошол тыбыштар, звуктарды айтыш оңой болот да. Ошондуктан эгер окшобой жатса, кайталап жатканыңарда окшобой жатса, дагы аракет кылып аша чаап айтып көргүлө. So, come, up, jump, but, does, love, money, about. Your younger brother doesn't trust us, does he? Your younger brother doesn't trust us, does he? Okay? And the next sound is aw. All, fall, author, also, applaud, thought, fought. Paula was doing laundry all day long. Paula was doing laundry all day long. Дагы бир жолу. All, fall, author, also, applaud, thought, and fought. Next sound, O. Бул бир аз оңоюраак, кийинки туш. Go, slow, so, those, post, moment, drove. Go, slow, so, those, post, moment, drove. Oh no, don't open the window, it's cold. No? Кийинки туш бул деген туш. Look, took, put, foot, full, wolf, cookie, cookie emes, look emes, took emes. Look, took, put, foot, full, wolf, cookie. Okay? He would read the book. He would read the good book if he could. He would read the good book if he could. The next sound is
U. Бул жерде эми biraz u'га окшош ушул тыбыш. Cool, sup, moon, boot, tooth, move, true. Sue knew about the food in the room. Sue knew about the food in the room. The next sound, kийинки тыбыш, бул тыбыш. Her, work, sure, first, early, were, earn, occur. What were the first words that girl learned? What were the first words that girl learned? Okay. The next sound is I. Time, 9, dry, high, style, 5, China. Time, 9, dry, high, style, 5, China. Бул дагы оңойлы звук тыбыш деп айтсак болот. Бирок ай бизге окшош, биздин асмандагы ай звук эмес да. Ай. Артыдан айтабыз, арттан. То есть тамактын артынан айтабыз, жана мурун менен айтканда айтабыз да. I. Time. 9. Да? 9 эмес да. То есть биздин ай асмандагы ай, бул ай. Кыска да, ай. Анан почти мына оозуңардын алдында эле чыгат да, ай. А бул I. Time. China. 5. I advise you to ride a bicycle in China. I advise you to ride a bicycle in China. The next sound, kийинки тыбыш, бул owl. South, house, cow, found, down, town. South, house, cow, found, down, town. He went out of the house for about an hour. He went out of the house for about an hour. Bir saatqa der эшке чыгып келди. Bir saatqa эшке чыгып келди. The next sound is oi. Oil, choice, moist, enjoy, avoid, voice. Let's avoid the annoying noise. Let's avoid the annoying noise. Let's avoid the annoying noise. Annoying, кызырды келтирген. Avoid избегать, качуу, нерседен качуу. То есть качып кетүү эмес. Ушул кызырды келтирген шумдан алысыраак туралычы деп атат да. Let's avoid the annoying noise. Okay, so these are the main vowel sounds. Please repeat. Please watch the video as many times as you can until you get it right. Видеону кайра көрүп, окшоштурганга аракет кылгыла. Have a good one and until the next class. Кийинки сабакта көрүшөбүз. Жакшы туруңуздар.